de na be hye na adwuma mu ohunu adwuma ne so no afi wama de obefa ne frɛ kura se na hu sɛ onye obia maledi sɛ nipa we bi wo yemu ya ye nam asase so sɛ onipa kro wan sesa 2026 emmoa so ye boni aye sɛ waye no papa no ode boni na etua oka maledi sisi bebrebe ye nipa da so de wom ti ye besere ye nuanom ye tie enwuma de dwontuni ne ka no wo si nipa boni aye no ote sɛ abo akokɔ wadidi awi ode na no atwitwi fom maledi wo yi obi free ensuo mu ba kokɔ so ane ho wo no na no wo wan pagya na free nsuo mu date chem ayi na frim o ma ne hunu sɛ adwuma mi ye mi de wo be hyemu ebeboa wo hunu adwuma ni mu no afi na oyi utotwene wo te sa no asesa ne nipa boni aye no maledi onko ba bia wi sɛ wo ye ne no ebesa akɔ aba abekɔ atia wa etu ye boni aye a no wasesa wadwene no watie de nwomo odumtofo no eto no maledi memra we no so tietietia maledi hwɛ ye wo nipa bi wo no mo tiri mo den dodo nipa bi tiri mo den dodo na maledi ade ba ko amasua ne se asikafo no na san eye omu yonko asikafo papa maledi ade ba ko amasua no asikafo na omu san yo omu aho papa maledi enu no nya de nhira bia be firi mo aba ma wo ni nyina ne se maledi wote mantemo wo hunu se abebaye ana maame abrewai bronya ye duru ya akokokora wantimi ankotobi emu ya ne bo crowd enka 50 cities wantimi antobi enso no waso niam na se gukam esa de koma ne yonku sikani a owobi na maledi nhira be na abenya ye besire sikafo ni bi ebinum ye bronya maledi asofo ni bi eni sikafo ni bi ni masofo bebira omo chemu ne nkokɔ ne anwa papa edinu omo tom nkokɔ abonte ne ezizo eza asofo na chebi asofo mu chebi nyame nhira wo mu maledi na de nyina ya nchebi o maledi se de ndem nim okɔ tachi man ni ade nim ni nyina edi baye Oheneni fan club Ohio by Oheneni Loyal Warriors me may on the buy emma kuna for 300 obia mu 5 kg anwa 1 liter makremienu ti tomato sini ade ya nche press bia so dem maledi wa ya de nyame nhira mo so so fi sem krai doctor say ejiriba nom ne kandemu ne Nicholas Asante September tutumu o nyame beja wo maledi obekọ so ehira wo mu nyame be hira wo obekọ so ehira wo mu eti maledi de ye kanyina ne se wo bia enhwe ade ba ko a ene wo kan ya me dia tumi tirimpa ne se obi wo sika na wo so ya adoye no se nye wo no ana di ne sika ko mahia ni na fe wa ba ko ye ne bone on se maledi ayebo fre maledi on se no obehwe nyanka on so obi a sebe maledi oni bibia na yebu ni bayie yebu ni so honhom fi enso bi kura na nka wonte sa fa ko ma no de bompa ye guso na ye na doye se nyankopon anye no ammo ho prensa amfa amawo a enso ye kan me sie sikafo ya sesa eniema aguka mu sa de namba bi sikafo na awo na echa mom se obehu so penalty enti e besere se wonya sika enye se abuso kakra bi ekura obi a hu se wonua bi ahia na boa no eti hu no na ho kire na atare atete maledi na no so ka asembi obi atimi atena se ahyehye ntoma ne ntade mpaboa wo drop mu obi ya na egirigu wone ne tia so dem ehunu se atale baako osi ehwe ma ne wo ansa na watoso aba asore oba so ani yesere no enso so wo mani bi ye besere enye no ana nyankopon kan se hye sabonku mu a fa ko nifam se de be nyankopon obehira maledi me da sepi yenso ya da se enwum ya ye kire mu a wa wo tie bie eye enwum a lucky dube tintimu ye blessed is the hand that giving enwum mienu na ne boy ba ko ye papa ina wo kana semudi ni nkomo se de nipa bi abrabo ene yesutie ai boni aye e kai debi eno ho asem eno ye di kaka enti bi a wonte nkomo na Case number 1. Christiana Echa complainant boho. One obon kwadu George Kusi Apia, New Jersey, Abrochimem. Court! Under you court.
oba peti say di asem na odenam me pa cho asem me de nam ni say na me go school ya wade ho asem woni be ma bia wo e na won hwe ne ba e na me nkata wanim sister wonya ready asole kwa bije ye bebo nwom ne yapo why say wonya ready a pie mitimi nye say asem wo di asem wo ba di asem wo betu obi so asem na wo be kan minim say no kora na enye no kore me frɛ nipa na o ka say de o te wa kata na nim no e di asem na meka me pa cho ne ji say minim kun na wa me kasa because me kan hwere no so otu kwa yo matene das ene ye ntumi ni asem your case is dismissed why betumi de akoba bi foforo abi je mo me nwom ne me pa cho ne wo de onu ma me say ye bebo nwom apon wo bi wo ni obi a wo no hye wo ba wo de ba say ye mo a wo ni me nkata wanim wo ba okro no nkoye hwe me de me nyima nim oh na me kokonto kwa ma me pa cho me say de wo wari me say sie no ene ena me say mate ko bona mane sister ena wo de ene ko bona mane ada oji tum se bra na waba why ye da say your case is dismissed me so ye ba bonwom ne yapon ene ye ni case obi antumi nye hwe me say champo me ba ma me nton ma de ya bre ni katamanim e de ade a woni obi a wo na wo no pem wa no me nkata wanim na me nyimanim na me ko frɛ nipa no ka sɛ nipa a to amakata na minim no a na adwuma na me ye minim ana sɛ minim abusua fo mo ja so ate ye grow fine me ko kete so a wo na ji grow fine ni bi na no nom na beboa wo brayo mu ha wa ya se hwew ye grow fine wo jo hu ba bia enye ji grow fine ni bi ji grow fine na nom na wo ento me pa cho aduane da wanum a wo ntene de wa sori udua so ji grow fine ni bi me pa cho ebeboa wo pa edegeta ye ba center for nsa no adwuma ne de aba sia ye ka na bontene a no what to be 0244596532 midima fo se wani ama wo a Dr. Time da so ahye wo abo watch mienu nti wo hwa ha no wa hwa ha onimu brawo ya de nyina be stroke diabetes ne nyina wo tuase ne nyina bedwan me pa cho so wa mo ya de so a na nkyere se won sa wo wabua kwa agugu he ya ne ho no wo okwa ubenya bi sada obehwe okama enkrapoku ase mayera 0244774282 Kingdom Herbal Center yemfi ye ni nkyere ho sesie ye ne de Kingdom Herbal capsules ye ko jibi ye garlic ene ye de aye unsano na yo tititi ko jibi no ma bon tentem sadia dori ni padua ni na be frim sada ne wo Kingdom Ginseng Power capsules be ma be ginam eno na enra ma me ne koka asa koda na ye bema ai obi dwale no akoda no ohunu pe wo so ye feature leader eti wakohwere sini so ye asemu aya aba enyasem ketwa no ka koda TV susu o akodi de ye ni de asem aba we de ebeboa wa ginam chirei wona wo sen no Kingdom's tremendous capsules ebetu namu sa ya de bia every ho be to adro so ubenya bia to 0597298885 eno ano ai emre enyame wo ho na ye na abrampa e ka no kranchire nipa ende no ano no e ka no kranchire nipa no ano no wa sori sa wo de wasem oba opini wawo nipa ne ti abrochire ni ujeizi etime no men koka na wo mehwe ne ba no wo abegichi adakonyam e de ayi na ntwibin apamatade atwasi abegichi adakonyam men kata wanim na me frɛ nipa no wabrochire na o ka chem se asama mo ka nipa TV ni so minim mi hunanim ti minim no a minim dia mete a meye asam no bia ye rape case bi yale bi na ayewo e bia stigmatization ti ese kata wanim rape case ese kata wanim na wo no be twetwe manso no so won free ase anko ne uti na wabona duma de be diu no ansa na mapo adwuma ne no sa 2026 we media me fam hu o da bi baby kra mo kwa yedum beto nufu anu aye bebe kafo igbo ma mi eke ekela ike hiya bo hiya papa amie ko mae hiya bo pai ko ma mi ba makele ko papa ba makele ya gusio me nyausa agro maledi na edi e kasa enkra agro ni duka enkra me mo e frame na adromo o bake ya bre ya se wa ade ene katamanim mo bara mo babo mema ni kwadu na mum sa asam ne no kora ade nti na wunyi wanim da bia no maso mema na mababuru kwadu minyo baby kafo ngo ma mi ete ike hia bo ehia papa
Ham ye koma e iha bo fry. Come ami aba makele. Case number 2. Grace Dazi. Shek baby ufra waba. Wasa nkaka. Wasa nkaka. Wanu wabo ni kuna du. Kwa Brian Emmanuel. Ono so wasa nkaka. God! Order in court. Ogre, ete say. Ambachi ami adumo. Oba eso e Bible Quran bi focus akasa precaution apuni podu apede yi. Passion pe Bible. E ko chapel. Na me ko Pentecost nso mejai. Ubejai fansa to so. Nyansa viti aseni ewu asuro mu dem mu penya me so. Bodin aya me. Me Grace Dazi. Inside the Bible so. Me inside the Bible so. Sa sama me beken. Sa sama me beken. No kretrodo. Minditro. Unya me boa me. Erado Doctor. Asembe na ade abeda ma me. Ma ene se na me wo kaswa labra camp. Ana me hia be me. Hey, a shia bi. Every present day me shia be me bi. Te mu shia o ma momle. Ka se oba ka se. Me hia no. Na in fact ni ahoche wo ho no. E ma hwan. E wo me side no. Nti oboa me pa. Na me shira no. Me ne netina ya e wo nkwala mienu. Oba fie betu tinsa wanya me ho ade. Na wo sa tam na usu adwuma na akọ school. Sata me na ho chit na me nko school. Uko school ni duru say. JHS2. Wan to aso. Wan su adwuma na anemu dan tuisa yenkoi. Nti me ne netina no me hu na kan say den am pese me mesi o mpese mesu adwuma. Nti obetumi abo am mesu adwuma dia. Na o si o ate. Ba mu ho no okofa niam eba ya na akonfo be wi aye No ton dey force enti ne ma ye basa na meton sem na me bo ma meton sem na de na me ma me kasa ye na obo na besia osan ko fa ye ne ma o ma ne 200 cedi ye frɛ ma me na o de ne ma ma no 200 cedi 2 million no say me de bo be ma ne besia no say on fa 200 cedi ma ebi di da bi achi o aso di nsuo hie kobo nsuo hie mo be da de adware eh di no na nipa ne say on fa lorry firm bla no be ma ne niam aton atika ene e de ma no ko fa niam no nti o fa niam no o wie ye oton ye no say ska no wan fa ma me ma me ye so kra ma wan fa ma no nze mu ho no ye ti wonu ma na afia ahoche no aba na no so menene hi bidie bibia menene mienu na eye ma wutu na ye wonkwala tu ana nso no ma bibi mu ba ya ne awonyam mo ko ya ne abam se boko foko na mai foko egurade just say kwa besto na mu bie mu foko sa mo nyinyim ententem wo ma ye fata ade empebele ne honam se fogo yankwai enzi emu ono ana oka se nanu maame wo wasa nkaka ha se ne maame ne papa ombedo kuku efu enzi yambla hombe ye kuku enzi abaye no na ne maame ne papa kuku no ye no otwa bi ma ye se nyanya ne nhweso na yete ane yache ena ono echi ba efe ne biniza ese kuku na ode amano no bebi a hosu no papa otwa de ma no odada ne kon wokọ no munsa yame kwan kokun ne to ho na ne papa ebufu ye se ono ye wo no wantena ho eda no ba wa be plan nua no nti onfire kura ho ante osu are ho na ono anakunta maye nhweso ne yekosi ye tena ho 1 year yeti kokoo no satam na wo mfie sei na me wo 17 ena no wa wutu 17 wo ma mienu eti kokoo hweso mu prio eti die pa na ya na mo pe hwa bai wa fefefe te se wo 17 years wo ma mienu tireda ena unufu ba ko to fan ko nwa na waso ka se enti akoye no yeti kokoo no afe no yesika ehia na ye 5000 ni adwuma ne ye yeti ehia 5000 no se yen ko enkranko emfa ode ko fa niam to amesi o oma yentina ha se na se sika ne yenya emfa mpe asase bi wo bebi efi ba ye ne yensi dan kakra nsi so me kan ye no wanye na 5000 beti beti dan
se me pa se yentena ho ne yanje asase nye adwuma no me kan ye no wanye no futatere ni ma no no kama me kan ye no ma wanye ena odi okase yenko ne diska ne de ko ye ko o se mentwe no ma me ho na opedan aha ya ba anti okwa ye 1 month we dum ni phone on fle on ya hwe da ko mo hon no ba se wenya dan ni bi nti me ma ye den yenko na me see you me ko ye na ayobi dan a we si bat wa finish bat o mon plaster mu ya hwe me kan ye no se dodo praprem ewo gomu ahiem muzanu nti o kan no se aha no ye de onya ye na fe na omuko muzama da bi o ho no ko pe dan muzanu muzanu muzama fo nso nchia ho anopa no mchia mala meto ne yo das awia minister na beshi anwumire nso mahado misaka me beku ya misum kweta alahambado rakam saka baba enku enwe anzi akwa ono mo no me na me nimse dan no wa rent echi no na maame ne se ogi mitaba efie ho no minti nko ontua ska 20 cedi osi ontua na mbisa maame ne se ade se wa rent dan na mita no odi be fie on je se ani aye de yetua ka na maame ne se dan no wan fa rent no ohun no da ehie post office na nim ho ena ohun ni mo bo no man baby die nti okan ye no me bisansa brahima nti skani ade ba ye no ewe he because me check a lorry fire difi wa ha no nkaka ho koye enkwa na me nsa kan wo mu skani we he no se skano osi sika no ode kofa aniema bi ebi wo ho no ebi wo ho no na wakofa aniema kakra nsan ye na kakra nkan him na ana wonte ase your friend say obey Ramat kofa biscuit ni bi no koyi biscuit ma no enti waye we wa fa nioma kakra bi oton wi a obe odemame ni sika no be ma no na waye dan wi na me see you me to no be bo mama ne say sister bi e wo ho oton kosua oba no ne nete enti sika ne 5000 no sika ya ne me piti sika ya ne ade koya no sister no diska no ma no na sister no so be fa boss o muzanu ho sisi a fa boss ton na mete o menye adwuma o diska na koma be oba no yo nti okan ya no wakache mbisa no na ne bufu ye na me paka me ne amako me maame ho na odi mpanifo be se me mesi mesu adwuma de a odi mbekọ akoto adwuma ampa odi mekọ adwuma mu ho enso ma na ahokyere na ho na ahokyere no so sikamba shemba no do wakoto adwuma ma wo maame otumi bo na se be se 2 million no ono so ma top money na su adwuma ne ante na modi amukwa na modi amudi mu lights nyina akogu mamu wa ne so no o mani abidi o mu bedwane ye ho kire ye mrante ehunu amane ante na sika ni ho nto oya no ka chem se ofa force bi ode ba adwuma ako enti se mesle kwan ye fi madam no ho market days ni aba mene na aba ni abeton ade kakla meso se piota bi na mefa kra na maton se be a week no menye sika kwa adwuma nto kan ye meso meti ase ye bedu adwuma ako a obama ya asan ye chi ako no se da bi opa adwuma wo ho ho no ma nto kan ye na mesio no ko hu papa bi wo ho ogonwu papa ne se we bie block factory na opa obi ama na ye adwuma ho no say ono odi mod na twa bi da but pampan na omo de boss no yusu bi da no say obi o obema nipa na akile no no see you nti yakota papa no ma nipa na akile no aye say o sua ni nti no sika na de no odi ma 15 cedi nkwala ka ho baby odi ma ye cement dan or this cement egumo to ayo ross ni roof ho ne dua na jo ane ne da ho ne ye da nyina so obefa wo ho yes sorry eboa Sani na so ba ku bi de na mo ba kase. Eboa. Baba. Grace, Daisy. Ogri. Mama. Danu ayongoro so room ho say ba ku bi de. Asere. No. Eni ku mu ma were ho. Yeah, me mama. Oh, that baby ma jimi dodo.
Yankwe papa. Manti awana yete ano disua adwuma ni wie ye. Osua wie na ye free ho. Okọ ha dan na ye free ho. Eni o ma di siesie dan mu de. Osua adwuma ni so wie so adwuma ni so awantra wanye. Osua adwuma ni wie ye na papa no adwuma na oye wo ho no. O se ni sika na short nti on pa adwuma o baby na onye. Eno o free ho no ko pa adwuma o baby. Nti na ye so ono ankasa obi per block se twa. Na wa be frɛ no ono atwa na wetua ne ka. Ni yakọ ha dan. Ewo adwuma kutechi man. Edan ya ha ya no fridge pe na na bi nsim apart from fridge bibia e di siesie dan mu bia na bi wo ho. Bi wo dan mu dada. Da bi yetumi yetumi to bi si wo. Eno onye adwuma onya cement 50 bars bi. Eno say me mpa bosie bi anase me mpa obi wo ho ne anje aduane wo ho no ye adwuma ni wi a na yetuaka. Na misi o mepe obi na meji aduane na ade wo ho no ma edo ye adwuma ni wie ya ogi ska oba fie o mese brahima adwuma ye no adwuma okoye nipa ne agency ko se wa kwa ne wade da wie na so discount aduane o media me bisa miska mami ni misa agro no akwa efiere anu akwaje dan ni sika we yi dan ni mu niam ina aton niam e wo dan mu ho ina na oton wa hu mami hu ye me ma me ba ho me ma me ba ho nom de yo ntokwa ne ma me ko ye wo ho no na ma me si edi na ma ne sa de wote se woni ho no wo twempena na da bi na mu di afahye wo ho but baby an yet na e dan ni mu pe ono kra ka no mo hihye system no ento omo ye we na nwumble no am si o brahima na shatter oba me so me hu ne da ma me ngina gate na ma me dan gate na no na me hwe no se da bi me mla madam me sa brahima aha meti wo ma me kwa me ni obi nkasa me ni obi ndi agro tu ko shatter wale enti wo mo ya afahye nsusu na se ade ni wo fia he ya enti me gyan ha hwe bia enye ya na o se da bi enti me hyedam na fiera na onso ye ma me pani na sesesefo ni bia wu efiere an fly me se memla na adentina wo ye afahye a ho hokra wo krum na menkwa de na me hyedem na be ma ne gina bonte ho na me si o ma anya hwe na me be gina bonte ho o si nse me ne embe ma deda nti pie na me pie me ya ne me akoda dance for ho oyi niama ni na aton ma me ne koka o de agua kra bo ma me ne nsem buye wodi akonwa bo ufiewura ai na se no abodam tole ogre hu me why kwakwa kra no bra na dada nton ade 10 minutes wate na ye nto aso na ayi makro na wa nkuyan a ye be kunu fia obi baba yu agudie pa ugina wo hwe o sere ne wo nan ekura wo ene wo to a wo te so edi e be nku ne dio wo hia de nipa beduru akiri Dr. Grofine yo my official pa afen committee yankwa yo mechia o no atiefo sabe Dr. Grofine trust si maka kra bi infantie apomdi ho asem Grofine mojadru a yede yan kase koko ene adru efre ne xylem afraye Grofine mojadru no aye mojadru sronko a obi obanu bia wa adanse pe odi fa adru ho adanse ne bebri obi se na ni subiri no onu Grofine mojadru no ani subiri ne ekọ obi se ne nuru busumi miensa wa bra onko hospital enam ija ene awia so adwuma oyenti onu Grofine mojadru no sa kwantuo ni nyina atwa obi se wo ho na ne nsa ne nan na ye tichiriti otie fom kra aso atie fom so onu Grofine mojadru no na mi adom bibia akọ obi se ho yaw hunam nyina ye ne ya na poso nyina ye ne ya onu Grofine mojadru no ene sa yaw ne nyina ajai ni nkoto bia agi gugro nyina ajai obi se mpompo na ebo no na epai na ebo no na epai onu Grofine mojadru no mpompo de nyina ahwete obi se odware wi a yeso okopa afe na odi adwene ho onu Grofine mojadru no ahohene ne nyina akọ obi se oda anadwo a obi ede hwa nkromo no onu de ontimi na o omini koto a na omina beto a onu Grofine mojadru no ina nika se mu se ade achi a yise bebo ne prum nyane no ansa na osore obi se aduane siwo a odi ne sabe wo mu sa wontimi ne di onu Grofine mojadru no enne odi saji ntomu na de betwam a enne Grofine ensoto eye nuama no menstrual disorders oba bi wo ho a emfie du no omu ne nsa onu Grofine mojadru no emoja naba obi de ba wati pain obi so wo mu a wati pain onu Grofine mojadru no enne yaw no nyina afiri ho obi de ba tot enne ba okyerema
obi de ba na otwe obi ye ne menses na otwe mienu onum go fa magedro no ene bosume ne so na otwe no e batuam na so kama de yi clot ya num go fa magedro no ene bibia aye kama de waye ne family planning na wie afa de oso wonye biem e mogya na lock no onum go fa magedro no aba obi si wa num go fa magedro no na onum sasase si wa ade bi wo ha e fred atenka kopi so onum go fa magedro no no hu se sa atenka ede ene nyame adom ya num go fa magedro ahoro ya wudiem ama e bada ye na so se wutie radio no a je number no wo hwe tv no a me se ya fa phone twa mi fra tv no se de be ya okọ pharmacy a ombre go find number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 obi busa se doctor mi wo ho ana me nsa ne me nan na ititriti me nya agrofan no me ye no ene ekọ na edie ne kofasa oha we ni mba e ka kire wo se ansa na be se won nsa ana onan ayo titriti no na sra de bone na efe ne cholesterol no awura mu na asafum akowura wuntini bi efe no artery saa intini artery ni de eni kwan se bibia fam ka emoja nipadua na no awie na wode suma akoma amana pompe no na okọ nso nyi ono kwa na ekọ eduane ye wadidi de nipadua da twetwe na efe ni nutrients enframa wa home papa na omu na efe oxygen no na efra saa moja yi apompe afa akoma no afa intini artery no akọ nipadua na kwa nyina ma nipadua no agro fine na nyame anya wadom na srade fum kowura saa intini mu a emma moja ne ntimi ni aproye enkoye efise intini no eyenketenkete se moja na ankoye a ankwantamo a na kise wodi atete ato nipa ne so wodi ato nipadua ne so enti de bebo onkaye nipadua ne bo onkaye amo ho se nipadua ne ebre ene se be ma wonsa ne wonan ayo titriti obo onkaye se enun go fa mogedro no na yi srade enfiri nipadua no se de be ya onipadua ne be grow kama enye saa ne srade ta entirin cha ebe yare kasiye bia doctor fo ato ni dini atherosclerosis edu saa bredia na ayedin efisem framano na friend oxygen no entimi nnu wadwene mu ntem wadwene no so woni saa oxygen ne di dwuma ti wanya ne ntem amfa ni ne dwuma de koba ne se adwene no cells no statise ewu de so wani de so wano de so wonsa de so nan ewu a na asabe kase yaba pressure timbeto wani so efisa bre akomande ahode fufuro epia moja no eno ntina kane no abekọ hospital doctor be check wonsa 120/80 eno o check ye no enam 200 adentira akomande ahode fufuro epia moja no eyesa o the pressure to akomande so high blood pressure hypertension ahyase nyina ha de free nunum go fama geduro no se de bebe yi saa srade afiri nipadua no nye saa da srade ne foro wosoro no wadwene ntini ni paye a doctor se wanya stroke nunum go fama geduro no efise ene obi sada ne ho wotimi mpagya obi tia fom a aso tia fom so na wanhwe ye ne saa yare kosoa na stroke ne bade a na kyese asem aba agya okra ne se akoato dem ne wotimi koba kra de tisen na yare akoato ho nunum go fama geduro ne yi saa srade enfiri nipadua no ma nipadua ne yakama efise waduro bi efre ne xylem eboa yi srade efiri nipadua no na kokoo ne so aboa ma mogya na diafusa ne yiye tunum go fama geduro no ebeboa siesi ma nipadua na yakama nya saa da kro ba ko hospital doctor be catch us ade bi wo me friend sodium e kosoro nti atua won kyene cholesterol level ne kosoro nti na mono anwa me ni bi sugar level ne kosoro nti asikyire me ni bi wo ye be ma odu saa gina bre ya wotwu mutan wo ma masem be kofom efisa hoɔden na wo no ai wo be ma no nipadua no age e pompe emoja no be ma ne de onwui but mu hoɔden de nipadua na age de ama akoma no e pompe num go fama geduro no efisa no ne yaduro a wonum a esa oyare no na esan siesie onipadua no ma onipadua no ye kama eno ti ne ato aduro ne dini grow fine nyini kama nyini fefefe nyini ne saa bria do ho de nyini pesika no enkoto mre bi ma won sika wanya nyina san koto pressure no enom eya sebsebe num go fama geduro no eboa ma onipadua no ye kama ti sa ho na so adi so briu wo ye adwuma wa wiaso wo ye adwuma ogya ho num go fama geduro no wonsa no na yo titiriti oposo nyina ya oya iduro na dwuna ontimi nda num go fama geduro no yenua ma aduro yintimoto edin Dr. Mensis Prekope
die mfie du no mu ne nsa na aba beduru die oba ɔte yaw na yaw bi ani biem die ba clot die yi clot die ba tot na bibi agyan die wɔyɛ ne family planning na wie mogya ne ma no numgo fama yedro no no nkɔ hwɛ mogya ne ma wo yɛ bɛma so a meka kyerɛ sɛ obɛma no enye dompe de hyem ɛyɛ ntini na mogya efam numgo fama yedro no sɛ de bɛyɛ bɛboa ma mogya kompia fa ntini mu yie sɛ de bɛyɛ a ofrɛ obɛma no a ɔbɛgye so baabi ɛto aduro bia baabi ahwɛ bi firi baabi atie bi firi bia baabi ɛto aduro bia bowura hɔ sɛ yɛ pharmacy herba drugstore usu pe grow farm magadro na di koko aye no eno nti koko ri da duro no ho na emom se ope bi atu aton na wa Ashanti region ha mesre wa kwatafo PFA pharmacy tafo new road ope 1000 cartons kro benyama Missy Herba omrom Angelus omrom Apidanko omrom Colina ko Ashtown Bedrick Kewo Tinatex Ofulai Pure Liver Buakwa have me was afo pole obenya grow fine Saxeba Patasi Blockhouse ene so Patasi wa Costa Pharmacy Pampaso Yellow and orange mamukom smart Herba Obuasi Santiago ho won kramemu akwo kanshi drug lane Kinswa Keba Tinatex na Naboache Angel Ruta Repass Halos ubenya grow farm agedro no baabi ato andro bia obeya bi asamafo mko Ekus Pharmacy House of Drug Widama ubenya grow farm agedro no Nkoko Hillside hone a friend Isaac Drugstore anti Akobam so grow farm agedro no ubenya bi ato Sunyai Kapeba Mosaic Greenlight ubenya bi Tachiman Abido Depot ben hanfio opposite wa ubenya bi Brekum Dr. Clement main station ho grow farm ho takwani Pristia wo asabido fie ubenya grow farm takwani Pristia wo asabido fie ubenya grow farm takrade crisis the answer apochen krakra ubenya bi wa obroni ana 1000 pharmacy tamale opike gombila koforidua Gabson Pharmacy ubenya grow farm agedro no enyame adom udu boga oso ohwe sister coast provision store ubenya grow farm agedro no emre bia be so wonsa ana unan ayo titiriti no turumika ko hwe grow farm agedro nanom se de beye beboa ama onipadua na aye kama eyi srade afiri mu no na eboa ama mogya nso adia frosa ne kama grow farm agedro no enuane no bebre wom anti-aging properties o grow farm mu eno ti da onum grow farm agedro no a emre bia be hu bia na oye kama waye fefefe onum grow farm agedro no a ebesiesi o enne ye nuama no mfa grow farm ni agro efise ye wo follicles o grow farm mu eno ti boa o mu mom tirenwi fu kama na o mu kala no so aba kama eno ti ne se wo ye oba wo ye bema mentwen nyare ansa no onum grow farm agedro no enuane na ye didi ensu a ye nom ye yan de ekoso num grow farm agedro no se de bebeboa ayi thousands afi onipadua no ama onipadua no aye kama onum grow farm agedro no a esiesio ama nuane nru a wanya mfiri onuane no wonya eno to onum grow farm agedro no a esiesio onipadua no ma onipadua no aye kama utie radio no asaje number ni bio 0244 59 65 32 0244 59 65 32 da bia kase dipadua no wa kase na wo moja na kwanya ofa so wo moja ne se dompe atenti e wo mu no ono na boa ma wo moja to nu go fa magedro no a e boa ma o vitamins papa o so di moja e ma vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 folate sa folate na brofu e yusu e de ye dre friend folic acid wo mu nya mfiri ba bia so wo mu nya firi nuam eno ti so wo yare na akọ hospital ana wo ye sickle cell anemia enu etade ma e folic acid ya ye follicle no e wo grow farm mo no grow farm agedro no se de beboa amu anya sa anuane nroi ama oni padua aye kama nti wo yoba bema na wo dompem yare wo hawa onu grow farm agedro no a bibia be kama o message ne de edi kan ka kire se o message ne de amayi anya ade a wo no so beba efise nyankopon wa mo ba bia bonini na emu ahwe o message yi a wo betimi abo num grow farm agedro no na nsiesie ni padua no ma ni padua no enye kama eno ti ni ato aduro ni dini grow fine nyini kama nyini fefefe minimum bia wa fira brochira ba asidan ya to aso miensa obeduru ye no first floor kura wontimi mforo efise yare aka no na me kan se sabri otimi nam koba kura na tisai na yare aka oto num grow farm agedro no na nyi yi yare o hawn free ni padua no so efise yare bebre ba edikan ye boye nkaye na nam se yente yare kasenti na mre bia yare fuemu onum grow farm agedro no a ebesiesio
empompo na ebo wa behrewa ne nyina be firi ho ene nyame adom ye di nkunwanwaso bi aba ye friend grow fine ointment grow fine no ni baba akọ e friend ointment oham ba bi ye o ye bia na the grow fine ointment so atwitwi so nkotodwe na ekwa nkotodwe na eje kokoro osisi no ada bia wa complain no wa chikase no wonu grow fine magedo no na the grow fine ointment no asra so ba bi eto aduro bia obenya grow fine magedo no say ye pharmacy herbal shop drugstores over the counters yan kasa so wakasa na ma eto aduro no wo hia ka na no atobi the number no na bre no ayebe 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yanya anum go farm agedo na age yen de e ka se grow fine enye so ege so ani say it makes you grow fine nyame ka obi bia ho da sanne ye besen aba ne abetoa adesua ne so ye tukwa kakra afa sadati ye tukwa kakra nti aba de bronya so de ntwam da bia ye de bronya sadati ayahwe obate for the bekasa ebe Sompa FM. Anzinti ebi asem na ekoso MCR ho no mo de ebo mabaso a yebo mabaso a na afi mutiti tomu Kevin di asem me anya birthday sin fro Kevin Rabina Queensta if you mammy Abnata Yamfu Sompa Tichiman and I wish you happy birthday and now we do our day yanko ya nim dia ka no benda be Frida do na friend boss herself ono so adepa gagai and I wish you happy birthday and now we din our day yes I was ready nyankopon say o hira no na wo mie epona kase nyina so emfama no na wo din our day the boy fashion ene o hwa enyasam ketu akra yankasa wo wonema wo e kire me den tet untimi nkire hwe kama simple but classy enyasam ketu no no de atweaban na da me komu no efe hwe watch enya gudie the boy fashion o wonema wo ringi the boy fashion o wonema the boy fashion o wonema o silver na gold sa opedudu atuafo ani timo Benjo General store so me su kura 10 million 5 million ubenya bebrebe atuaton na so enya mfa so bu mentra fi na ohia nokro sa pebibisi wani so ko the boy ho na kotubi etom wo the boy ni din be o kama ogre yankoe manti emu ono oton niama nina no na odiska ne koye nti me koye no na maame ne se me meyi me niama no enfridem ho na meyi nam de ko me maame ho me bie me bag so ntale wo mu ina wetwitwa ni ina mu dia ka o me ho ya mataya dade na ehye me ono anem wata de ehye wo niama nyina watwe apaso atwitwa we de nya nyamesura ese ebo ndua ku no wetwitwa me niama ina mu ma mataya na ehye me dade no ne ka me ho mechi ba adentiro esa ma mintimi hu mechi abra wabodam ono mensa wo de picture by dabi say oni na awo nkwala mienu na dabi ngola ni 5
when you know when you know bebrebe what be wa ha mu kakaka na to e mo ne wa deda nkra nu wo fie say 23 o ma 5 abrabo na kodi wa chi 35 years you abrabo a wo m sensi ano akodi akire 35 agire onyame abasa ehu mobo adai tidi enkwa pastor matunu ma de kro wonu lydia wo be family planning e ma wo ya kwasa mpeni atwitwa ntade ma dwane agyankola num agu so ka sei ndo ade okwaye no me ma me na o ma me nema na me ye me share ndemu wa no kofa mpenifo baaye e ho no san kofa mpenifo baaye no bese no paachi ana sa koye na me ye me san koye one me ko wasa ne papa ne ma me ye ka me fa koso yapon wo san koye grace wo ma me no papa mu so ma gire nya me papa ni ho me ma me no so ono nkwane ni so san ye ne ya ebusuafo so de wo de wasem kwa omoka ba ko mu mfi adi enti emra otwitwa wo ntade mu no na wo ne na wo sen na nkwala ne ye 4 etu osa be pa ache wa koye na ni osa ne ko wo de kuta wi basha ne ntade no ba ototo ma atade otoye ode bae eye skirt and top ba ko dress tu eno ani atare obae otoye ode bae no si di enti otwitwa wo ne mu no bibi so ka jam se na wa abu ntidi oye no wa hu wo dress nso twitwa me ni amina nse bibia o say bibia wo dress akese ni wa twitwa bibi bia ni wankwala ne mpa boa na di no say turumutia nyina wo twitwa wo ni turumutia asere emlantie bia wonum red yana ensa no no me hu se onum sa we ni no hye me hu ne sa so da o fie sei o 30 yay 23 womanum ti panini wo sei panini wo 8 years eno mo tata so ti se nkra ne wo me ensa no de omo ma me wo me ne ne ba ha se no kwala ni school mu na on pese ode nkwala ni be go school nti me ana me ko nsupa kwa chonkwala ni din wo ma me ho na me force ye de nkwala ni ko ma me se o ma nkwala ni nta ho nko school na ma me a onya adwuma na ne ne obeda hwe nkra se me ne wa ha se me ne ba ha na me ne ye adwuma nti no ye adwuma na onu nya 100 cedi misu kakra me ame dia so nya dia sene nkwala no ai oni na ba kumase me da bi wasan kaka ye ba ji kokon hwe so ayeti sisi ai e no san so twa blocks ka ho nkwala ne abai what is sewo nkwala ne hwe mu ante mo fa ko ka so nsani o muska o fa ma onya gisa mi ko nsupa misika wo mansa wa sende nkwala niska o fre busuafo ade to ebusuafo anima ai se sisi no se wanka se wan planka wa semba unyo bi wo be presu kire se edi eti na utra ho a ene ni wunum from day one be man wo ye irresponsible na dwene nye be mo tumi ko yi uniama wo bag mi di apaso to so eda ni tailor sign titi ni ama no su twa blocks no edi na apese wo ye ma sisi no me nkwala no ma fra me ma me se me de tu ne bible no ma page ma ye wa na ha no betra he yes me pa say me de nkwala ne ble no be ma no de me ne plato asasi bi won kaka sister wo oni ne chiba akwaji scan wo ye na adwen so so be wododo ntie ne ye no se ento asasi nsi dan yo cause ne madoso enya ba bia me nkra na da ye to asasi no oni ne chiba akwaji scan sister wo mama me bi eni o makaka mi ko nsupa de toto ye wa to ne mani na afide mu ho no eso oti wa wo so ba obesa ma na da no anyemu a wo sesi wo eti esa ha na kuma se na wa ba no te he endo na me fa anajuka me da station na de chimeni wo be ye dai bam ba ne se ono de se wa to mani ma na kwa jasa se me ne hwe me ka chile no o ha dai for ma me na me nka se me te mo pe o ha dai we o ma miska mi amekwa ko pe da ya we se mi ya da wa enka wa na kuma se dabi aha asanko ananse kro baby a me da mi aka se wo ba se wo ba kitu akusu kuta oduma be na abetumi di akra na ye mama fra me ma me aka che ne se
me de akra ne be blend na ma e wo ma me ehuna mane ma peska kakra kan ko so ti fi onye adwuma jese mi ana ma ye adwuma e da amani bi nzima na se a wo ko be da nya lole fe wo free ha kwa e sei fi anu ko asanko 85 cedi te se wo kwa sankwa na wo ko awasa ho no awa de men ko ho no me niama na wo no me du wa waton niama ma mbo amfa bibia wo ho no na me sai mechi aka say ya ba me de me bag na buy na chi ba ne yele ka say me ba de bag na buy and this o ma ton me niama me ko so me de bag na be ko man say amfa bibia wo ho no nti me ko me wo fa me niama kakra me toto ye no na ekita me me de ba hasi nti me ga jama te se wo betra kumase ma me ni mo bia wa hasi na ni obe ye dai sani etu kwan ukura kwala ketu otuanufu ano ma obi na cha me hasi nti me ba ha me pache se wo free Sompa ha na ehi na wo ko sa na mi bisa me ko me ma me ho ewe ejuma ko me ko ejuma komando de ejuma ko ba benso eno ofa he man kesim kwan ne so na tu ko ma me hwa ko ye dai me ko me ma frefre me ndamfo so me ho no kwa unya untumi nye bibia me wono awa kwa ti se e won hye nye krom uton ade wo ho no nso a ne ma hye da nko yo mate is a champion e kase so ma me da ase so ma me won se akodai abrante ya won ni tuwa ya se bi wo bu ni kwasie wo ye ne ma ya emfrey se bi so ma me wonye ne ho ade abusia ena em so din sa oba wa wo mu pa Rema translate bi hwe ni form kra no na so from me akola from the onset ena be me a kire eniema de a kire wo ye kire se bi wo bu kwasea na wo be ka se mo amaye tia asaba na akwa se enkola ni nti wa wo ba ko enkola ni nti wa kwa wo mienu enkola ni nti a se 5 enkola ni nti enkola enfese enkola ni nti ye busa se edimenti na ba se ya ai ne nema na ya afese waton no eno na e de se okope na ode ma no wo ye case enkola 5 be me nhwe wo mo bibia watima te no wo 5 se enkola ni nti asam na we se ya what say enkoda yi ekrampo no wo ba okapepe kra ada enom ne ade wo ma me se bio wo bobra krampo asam na we se oni awode wo de nkola yi kokogwu wo ma me so ba brewa ba wo ba your fan bag no woni se kuma se de afu nti wo ba se bi wo ba be ka se wo kwankwan bi ne odon ba yo enya ba ko pe no de ba 2 million no de afaka enti wo sa akola wo se enti wo chese one reason ehun se be me sabi wo hwehwa wo niam mu sabi wo kotone niam wo kotone moja pade no de ma ono na chiri ba ene ne yire enom ne ade ade enti ne je se wo de wo ni one fan picture ma emi ya se na ke be ma kura wo bi kwasa wo ni place ewo na brabo na wo titi we se hu sa de wo 5 23 years wa wo 5 enko last one ekrampo em say onya 1 year kra o say friends say wura atu say na jatu abrante wo kremoni ana chese o hwe sisi ne siko na gay yanka say excuse me say ekwa be so ontimi nyusu nadwere arabon so nye say na ye bono enti ye say what trance nadwere mo mre na so ma me do no se mu ne obaya my lady eh wura de nyana yankop they say ma wo na nkasa ye ya they say am say yenyem ne ekotwa scan na scan ne ka kire ye se ye be wo ba wo se ye sha se ye to bena enka utwa scan ni wie the results ne ma wa na wa sha se ye to bena di ayamio because obi papa me be fa obaba ya be say ne life kama se hwe ni nyina so kama eto na ntuo abasa animu obi baba wa boy keka ko 8 months won said ya se ti aye na me say Ghana mpanyimfo aye bi omuguso omuye bi ya akwan ne ade ye besere omo say nka omo nhya se anya billboard nsisi krom abaya na sese oba ebobra na woni ni ho hwe ana wonyantinsi abrabọ kwan mu a woni ho kwan say nka okohunu bema nko be fa sa oba no ka mra nini enchi ntum by force my lady say yire so anka ehia mra kete chenchen atwan bi say ewi akire nkura num so otibia ma oni sese maame no wani bi o so obehwe ma behwe ma ba brewa so won sese wo 23 years
o ma ye num bisa Ghana ha wono ma anyini abobra o ma mienu kro mo si bue yenya o mo no mo hye o mo akonfo die yi te se o be ne den won e wasi adem mra bi chichire nkrofo bi wo kuro ya etimu because 17 years ya sabre what years be ma de so awudie future be na wo bobra be de na wo woni bibia wo ho usu di be ma achi be ma so de ono be defe okwan bia so se wo se o shatawale kura ba okrom na akohwe na wo si jai my lady wono a woni hwe no won na sha oba so won se skani sha oba so da woni adade wo dwene ni business ho nanso yenwa no mema sabi ebi ni wo omni omani abrebre omo bo formation no 1 nail na 2 nail ade odidi ba ko mienu no omo na sha ma so pa ebi ni ede ba ade na nti waye wa abaya we abrabo mu esombo a emma wo sa audacity ne sa wo hye ne so obi ade anani ba no ni youthful ayi no wa wasting na because 17 years no a wo mienu efie nye and odidi ma kola 17 kwaji koko hweso etiko te say onu nanim nyansa a obo ama be ma na bobra be ma wadi atwam mfi aduasa wonnim abrabo hu nyansa wote wona abaya su kono ma na waka no ede na sha wo dem na wo te ne su koko etwa na be e na wo say ne life e na waso awo men kura no musu hu hwebi my lady my mra ni sister na sem no ayaya starting ne chesa yenya bibi my lady yenya bibi fa asemi ho yesi na truck baby o wenya djuma wa she photo ama sister 2026 me kwa hunti ntwi anu odi o ejimi fo bi say no ye tu omfo nanka we no nanka me busebusa na me fi se bi onko bonya kasa papa bi so me kwa me mama ametimi aton ade nanka ma petazin bi ama we odi ba ko taduane adi odi be ma be ma no kra kwa mama 2 million afaka abaya bodobodo sei no afa 2 million no agi 2 million afaka ono anko kuro mo onko trase no asese na brabo enioma bi bebre wo a ya soso so 3 years e ko 4 years my lady why ade pa nipa ni bia o ma ju se jimi na no be jimi a woni madam sister bi na ka so no obi na no so penkwase asem aboa no odi tissue wa asekose ya bon fie we sa na e ko no e be boa wa ankwase asem no ho adu tissue wa asekose ni ekue ni no kwasem my lady mama fo ibi so mfi enansi fo mama nti woto obe wo pepe wa nya hwe anka fa ho no bo na se be se 2 million chese ono kra aboa ene ese ya bete nkwala na ma no ene ya te na ma na wo emu oya yemfa ye de enya ba de bia sane ameka no yemfa bi ntutu ye hofo oba wo ba wiase afa bibisi wani so wa afo de daka mu ntinya ofe pebra ni bi bona so abra bo ntimi nyefe emobra na obe ma dem enkwoshe be ma dem ma be ma ntran fa hodie so nkonkose o my lady me da ase ye da ase papi wa ka be transfer na de wache uya na na brampa de asore Mommy me da se yematiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba Sompa Nkomo so medof me busa se ompo no emu te sen megide se waje me si ofie se nyankopon adom ho ye papa ene ye wukuada onyankopon twedi ampon kwa amba se yi adom wa ma na wotwena sa akọ abetu ya somdwie mo afina sa akọ abetu ya somdwie me de da bia me ka se se enya si January mo opepon na ye nimwie ya yendru 31st January new year na ye nimwie ye da so ginemu so wahu eno ntino yam wafishia pabiem na sede enne yakwa akodi bro nya aba na ya hwibie na ya dibie na chese bibia koye yemu no e wosi etiminya aduro papa bi se 3p garlic mixture na ye nonom because yakodi anwa yakori enam obi okra na dwutun afi ne wo pia akodi nani eno de eja eyara na emom se ebre na yedi pie no ya nhwe aduane a ye kwa akodi ene bre na yedi pie bonten no a enyarewa no ho enuane na yedi no se eboa no de abrewo a enye bumo eye nkakran twani bete no na yemu a enti ebo hwe a ebo kese pa na ede wato ho beka se se sia wo yade ye ene wa ye mresa no se sia wo yare ye ena ne so atesa no da bi enya da krope ehya asen kakran ewo nipaduanum ebobo wonka ye bi na so wanhye no nso entina pi work natural ye ba se ya ye tumra ne ya kiresie ye kire wo se enya aduro ne ton na ye de da bi
wapomodin ene hia ye enti ye ba ye di ka biebie nima bi so ekyerew ansa na wanom aduro no de aka ho wo hwe ho yie na wanom aduro na ka ho na ye adwuma obi wo honom a wo se de meye bia meye na masa nom aduro me pa chaw enya adwuma enti hye no nso mame se de ye betimi aka chaw se ebre ni brese na wosa wonum 3p garlic mixture no ye ne sa pepepe ayeso wako hospital na doctor am waduro se bo anajo 11 na numaduro ni bi wo se medie meda aduro ni nya adwuma enti pi work natural medofo ye kire wo se hwe wasetena yie hwe wadidie yie na wo num 3p garlic mixture aye adwuma ntentem ye number no eye 0248 92 8824 0248 928824 medofo kai se 3p garlic mixture ene that TV no so a wo hwe no eye se ya na tie ye raw 2026 mo no ye nsesa bibia eye the same content the same label no a se de wo hwe no eye sa pepepe ena etie ye nyi bibia emfirimo Bora pharmacy shop ene ba bia to bibidro bia ne koto 3p garlic mixture na enonom medofo ebe boa pa ama bedi ho adanse a kire afoforo de ewom ne se ya mo ya riedin a eno nche se 3p mwa wo de pebi nom anafre yen number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se 3p garlic mixture e wotom ehwe ho a ebo intimidofo mesre wota na wasomu yi ene ye kasafa namnes ho etoda na oni padua no baabi ye otitriti broni beka se namnes etimi ye wonsa dua no onsa ma no okon wabeti wonan na si fom no onan sowa no osre osisi namnes ya de bone pa me be cheche o se de be ye amo hu se yi de ye media eye namnes na titriti ni bi na eye me no de di kan obi ho no ma de obi hu se namnes ni bi na se onipadua no ahyaase eye otitriti e de hu nam ye obi be bre oprekope na kane na ntisa banansan de ohunam timi tutu na wapo so nyina ye wo ya na ho twetwen okoda keta so a untumi na ho ye obasabasa ase ahwie nso ahwie aguso ase de mekwa asra wo ho na widie mu hyehyew kyesa wo ye ho hwea enye yie wo nso so a wonya menopause enso saade na start yo afena won samane yo titriti obu won ma wada air conditioner mu a obo so asode akodum no wada fan mu a ose bia mframa ne ikomi mu nti na eye mesa obedum no nso still na nipadua no ne nsama no moamoa na aye titriti obetimi de nsa hwe dan mu wase mentehwe yo mensa no mentehwe mensa na wu otimi de bodan mu se na be ya obeti bibi enso still on tehwe 3p garlic mixture na enonom ebasa kire wo se emoja ndi umu afru sane yie eti pressure ya ba nipadua no so 3p nom ebeja ekora na wanya ofa ahudi obi nso de eye ne kon bibia anya ne kon obo hono mu atoda woda utimi da wo kon so ade beche wutwa na ye wo ya eno de ntisa ne kon no wontimi ntwa nkasa aye titriti ne kon na ye stiff medafo 3p nom o shasasa ono no mo a obon se namness ene nipadua no a ebeja ekora amonya afa ahudi obi de eye ne nan a esi fom ye number ne 3p garlic mixture ehun komo ena me ne wo bono number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 obi de ne nan na esi fom no ose onante a na bibi wo won nemu pepepepe se mpane no obi so ose ne nan na da fom no aye titriti ontimi kra mfa nhempa boa ne nan so na wa na ekeka bom na moamoa onama asade enema taretare ne nemu no ode na atwi fom so a bibi ene ne nem medofo namness no ene ye wo sa no ne nan so nyina pagya ode ne nsamia na atom edura me kanfo de ama wawie eye 3p garlic mixture medofo ye kan se awunhu yeso abo pharmacy shop ene baabi eto bibidro bia na wakopɛ 3p numbi medofo numbi na abehu se ye ba Sompa Nkomo so na se ye ka ho asema kire wa sebio enye mfuto ne etu agu ani na emuma sempa
ene ye ka kire wo pebito na enom onas na tata na wodo nsam ya na atomu no ebejai ama bibia aye kama number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 oda wontumi na wo ye basabasa ebasa kire wo se namnes no ebi na ye wo sa na wo twetwon obi nso wo no na je kokoda na kora ma na watimi ada na ne ho ye ne basa na se ne ntiri mu twetwe no na ne to ase na etwe no na mozupu bibia be se na ntu denden ni nyina kire wo se namnes ne bi na ye wo no wadro 3p garlic mixture medofo ebeboa opa na abeka ho asem so de akire afoforo numbness no titriti no pressure de ba diabetes de ba obi otimi tena faako eche na won sorry ntintin nimpom obi ogina faako eche na won sorry ntintin nimpom ti de mebo so yi wo ye obi a wo ye sa nwuma ni nyina bia na wahwe ni yes na be ya ebetumi aboa na abo ho ban na won so enkoche won to stroke nso timi de ba enti wo nipadua no won sa sha ase amoamoa ayetitriti won nan na da fom no wo to ase twe wo bibia be hye wonantu dendenden stroke na ebo onka ye no enti so ano ntem de ode be so ano ntem so 3p garlic mixture ye number ni ye doctor sisia ne no eni nkomo number no 0248 92 8824 0248 92 8824 Uwa kumasi abora kolenak heba Dani heba Kriske heba ubenya 3p garlic mixture Hofonko Albert Sam takradi AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene katidwa ne dinhwe ni mu wo fa kwadwo heba temale baby a electromat wona abenya 3p ato ewo ho nom odo ani kire UDS nso a Charles heba ewo ho obeyi bi edi amount afi wo ba enkran so a Little George Health Alert Clinic omunyina eton bi Ashaman Wedema Pharmacy enso ewo ho afi odo ani kire Accra Okanshi so a Kings Walk Kofsam ena Angel Heba wodi Ghana ha baabi a wo bia Kumase Sunwan Takorade Koforidua Goso Sankore baabi a wo bia wodi Borua Pharmacy Shop eni baabi a ton bibiduro o se ope 3p garlic mixture ena da Sompa TV no twato phone no so ho enti wo kona se nipa no o ka che ne se me pe 3p garlic mixture na onhu aduro kora na wo do phone no akire no obi nso ho no mu a onimaduro ne pa esna o ka foforo ho asem na akire wo ma obi mfa asokwa na ne wa chenchina da bi ene de wo pe ena wo se won saka enti wo de kire no na o se ebi ni ho a ko ba bi eton abibiduro ana pharmacy shop fa picture ne kire no ana bodin no 3p garlic mixture medofo obeyi bi di amount edre de empene se obeto na wanom na emom se won saka 3p garlic mixture na sa wo se opese utu nyare wase pa de a medofo odru fi a hya se onum bie pa aduane bidi nanum bi na abehu se edro ne ye edro ebesa wo yade ama won so obedi hu adanse e de akire afoforo number no 0248 92 8824 0248 92 8824 ma moya reso a enu nchese 3p entumi muwa ene mpepi no obi hon ma ofre doctor yade na ha ne pote no ase o kirechiremu na wakase de AC ye no a kire doctor ase ferie kakra wo mepacho doctor se yenka nche wo bia onum 3p garlic mixture ana obi a oto 3p garlic mixture bia ase medofo o ho de maw enti sa wo frɛ doctor say bia doctor me pressure nti na me ni udi nkomo pressure oni padua no ede na eyew wo say bia wo ti pae wo ho ane wani subrewu ho ane wo ntiri mo twetwen wo na ase atatai wo nante a na ase de bibi taretare wo na mu no ho no na wo nsamba na emoamoa kirechire mu kire no empentem emfiri fo no so na doctor enya ade a obekatew obenya abotre ene wakasa ama de ha wo nyina no wabiebie so de akire no enti frɛ doctor sisia ne anu ni nkomo number no 0248
928824 kai say duro no 3p garlic mixture nyankopon ya adom a that's ne yenu bedi ahia ya crown amen mommy amen o great trans ni enwie menye meja akwan wasem ye me ya ho ofe urade misimu ho akora nyina so pa ne ho fe ni nani ene ne wedie black beauty hey Gracie akola ibe me ya ote ahwehwem ane se anwen ono so ba ono wa wo na chi na ase ne se wa wo se ne papa na ne papa ne se wa ha ne papa ne se bo glass e wa kakra na akra keto kiss me quick ya dai ye wo gre na din kwa keto enso no so atan no abra party sakwa keto no so atan asema pa akwa keto TV su tumi tansa ono je friend say Ramat na da na mu ye nkramofo pa jodo bi neto ma me peni aha you Ramat TV so na eteten ke chire bebe eresro wata ezo and they say ogre oso beko na wasemu ibe man ye frɛ na ye nya no to ne nkra wa ye de na wo no wo de na wo hwehwɛ free ni ho o me ha dan mamo no nhwe nkwala o be ha dan no wo yin na mamo kro be so na aso pɛ so be ha dan no ma o diska na ma mi ankasa mepe dan ewo de di kan koye family planning wate because said your ho kire wo no be ma bi hia wo sesi aso no wo betena wo bepene wo be sanyom eti Grace koye family planning nya san so apotoro moturu to bi gu bag mu ani bia na we ne satadwe na wo ho mmere wo ba wo 16 year ba kwa tu so o ya kan na wo sire o Grace enye sede 23 wo manum is enough se usha obi se ai be ma ya wa hura sinfifi wa nwale ni biem kra na afa be ma wo fra ono be wo enkra ni doso na abrampa malady medasi pi nya me nhira obiem malady asema da hoyi anoden ma menu aba no boy pa boni ford anoden na malady edika yenka bibi nkyere menu aba nansa ewiase se wo kɔ akwan bi na malady emoa efiti ase san hwɛ udabia wotu sa futu ne senti oba wo ware no wanhu flag bia na be ma wo kwa wade no wo nipa no ehwempra no wanhu se flag bia ehima kokokoko ade we wontimi kan je se be ma mu asema wo di wanhunu da fiti ase wo fa wo a wo se no wo ye wo ye na wonya hu ye entina no wo krokro 5000 pen na adwen ana na adwen se san se wo kra se wonya obia komo oba fofo wo kwan wo de wafa so enne wo TV so na wusu na edru baabi a muntie ne ye ubekonkra no wonyem kra won kwa ya asabia so okwanke betu no fo se awurai se de wo dodo ne doso fa panie bi sha won san ho ni nyina mu no enyi sana e ko hospital ana o man tu fo so mala di dru baabi emu oya mu kro mu wo mu pedom a ebi okay bia na o mu chichiri fie ntie no so ye o ma me ba na ba chode mo say efo una hypeni penny ana won kwa ese odi numu koma maame na ese ma be enkura na ye 9 wo ka ho 9 mala di anu oden eti maame tu hufo so ani abrese o be bibi na wo do ba na kwa akoma wo maame dia e wo so fa wa adwini yie na eti metena se na wunya sika timi ko hwe o ma na be ma ndi onye na hwe se oba be yana mala di hwe e mema ni bia adwene no o pese o dwene ho kosi ensi so be ma we mala di nyansa bia ni nitirim wei yebetimi akache nse oye omo nom za no mabodam ne bi ana nyansa nko an wonnom se awran peso be ka no kre maladi obi a wagimi ya wonnom nse otwitwa dross ne ntalim wonnom wi ni sanko sia ne mani bi ka ho enyansa nko a maladi di adea se obennom sanko afa paso na otwitwa ntare a oyira tom ana oba ne te atom wagini wo fie edru ba bi memma bi ejimi dodo sese abemai jimi awa jimi ene ye fro aye nyawi u foto ni ha enki ehwe u nipa ban a wuti enti u twitwa dross ne ntalim piankwase ade a wodie
30 years ni enfie kakra we 23 years ade hweso etikoko ekonsupa etwa drugs awunum akra ti se hwe abrabo bi odenebo hwe de waye akodai sebi so na office wa abrabo mpani ya akra nyame anya aduma maledi yenka no kra nkyira no no mfa nse ni trim na onsi pisita maledi nkura numra wade no wa hwe be yedin awoso ayire ne tamu no pabo so ye pe bibi ade ne nsa ye enkura num hwe na ba kokura mema yi dwane ne num ade aye nse Johnny be ma ba ko na awo mu enu ne ye na maledi na no kura ye be ma kwase ampani atini turu mohwia eya hwe ne ba bia ye hunu hwe nkura entopie to ntotam maledi we nyanza me ne wo wa to de nso atwitwam wo twitwam ase no wa to dro se so wodi apaso asim tirri no atetim we nyanza be ne wodi tirim maledi die mi hunu sa abrante wanom sa ma na adwena sei adwene na sei eya wo ye ne hwe nyeyie eti abrant abebai maledi afutu ayetu ne se wasi nkete sei ontimi nkotena se bi ma maledi mo ha no hu nkobiem no okobiem wo wu na fe mom di furu na beko eso oni ni nua na ka bom ene ne kuma sa na ne kura o maka bom eya sese o mu di nani maledi akra be di power konsupa wato rice cooker blender ni ade ya o free say obetim de abobra wato nton wadi asase amu nyina na makoje amu free say obetim de asifie eno so waton ubewu maledi abrantia na adwini nye akra mom na sesie se de wasi asi na adwini pini e wono so ogina so ma me bagi omu dia fo mu koma no ne ko pepa bi di unya no amane no ne kan wa ha mu to so maledi si paade bi hyem na de mutam pe boto koko boto ni bi de mu duru no fa say inside wasa no wa hyege nhyegu so enwini so obi aka wo si me fiu wo de mani abre me hwa me ma nwi so matedis ye ko school e ko match pass nwi so matedis fo le di first en o le di first ene no mo match efe se o mo ba se ko hwim etia mami Grace nyame anim ni wagumani ase so nkachi apa 23 years edia de na wo gini wi ase anan kola no beton bi ana obeye bi dai yenka se nipa ho hia na so hwe ba bia wo firi hwe ba busua wom asem ba di asem ye candidate wachi onze wo nkomo emitie ya se abusua wo firi maledi asem ba kra na nya wo maame side obi nka bi ma wo nya ni papa obi ka o maka ba akopo mayi o mani ana kwasem pani so ofa nipa di nachi wo twitwe dross ne ntalim nyina no woni uyam and your home maledi mijitum but wo twitwe dross mu nyina chi no asa pe obi adi nachi Obama amesinya hwe enkura nti wo a wo ye batan ya wiawu tie enkura nti no di agro ubesie funu ubesie oba e mata ni bisabi bi mo madwunu mu na ho aba ogre ti asemu na tie ni yi ade a mani age ho ne se nya hwe oni be ma baako e na wo nkura num no e kire se wo nye basa na uti na anya yi mo ankohia be ma papa fade bo wo yem na hunu se kun na da wo ho no eye wo kun odi bi ba ye bom mpa isi ebenya no odi bi ba praise God na ha dan but bo wa boso se wo ko bo aboso akoye adwuma hwe ma because be ma we no ye hunu be kwa be fa so ebenya no eti sense ka na be sumi do wako lord fe no metwa akrafe oze metwa akrafe wo ko akra me kom mama mesi wo mankesi na kraka efa mankesim oso ko fa kraka ta hase okay hase no bia na on fa ba ye ho dia ye de ko fa kra de emfa mankesim o awura nyamasa janshi ko mankesim etu be fa kepu ka meboa enkofru kraka o rama ti jawai ka chire yanyasa ukodun ka ma mienu ani beblo ko umame ho now the producer number ko de be si bia friends want ne nka ne nkwan be fa so ai abrochirefo amohwe yesi yaja yankasa kranko sum na so ko fa kuro ban so a wa wo mo bi apeso de boy be mo mo ane maye wai na nasema ya werehwo enkura num akoda 23 years obi baba gudie se na obi ka se betra ne fie akra
betran fie na ye adwuma ne ntua wo kanso bo so me na ho na beje wo ba no me den kwa mba ma good ene menye adwuma ma ma bibia me bibia me ba no me ye adwuma kakanya 1000 nti ma me se menye adwuma me de ses kam ma me se menye adwuma ma wo me nua me cousin we de me di wo ko me fie wa wo fie ne papa ne di me ma me achi se me yo ye adwuma Emirates ye adwuma Prem okay wa frɛ me na no se opakola be ye 23-25 na wasuso ni mu o me mpɛ de obetimi anu aduane because ono so free fie ntem ne ma enti ante wo be ye ma ye ready and kra no do a me enyima diban ye ene fankra ne kɔ mo fa me number ma no okay fankra ne kɔ wo de nkra ne kɔ afrɛ me so me frɛ me sister se menya kra ne bi ama no ne yɛhwɛ ya arrange kwan a befa so a wo bɛkɔ why mama das yo enti me sra wa abomoden a Kevin mo fa atia opia atworo me number ma no why na yɛhwɛ kwan a de befa so awura nkogu mani mu ase na nya na wo kɔ no so nye so okonya ntade amiensa o se me ba bebo life we no otua wo ka bosome se wo besua adwuma crowd wo betu adwuma mu e won kran ho so mpa adwuma sua so wo betua wo ka bosome wo bedi di free benya ba bia da free ote ntia wo malady nyame nhyira wo pa nyame nhyira wo anya sabo sabo no otie because ontimi enhwe ne ma no ne se wona bebo bra dia hwe wo ma wo sa ko ni bomu a ensia wo twa ade wonye wo wade wo ware no samira manya bia ma wo nti we de afie malady nyame nhyira wo pa se obi kura be ji watena ni fie nko obi san kura yi abusuafo ye ba lorishia nso lorishia ne papa inspector pate koshini a wo nsawam starting ne da ye na 14 years no ye papa bi wa America wa adopt lorishia yeah it is say lorishia wo tema wo ko school ye de ne ko pharmacy school enti ye ma ye ho be ye 2 years mo be san hu lorishia na ni jesem a ya tene say de akola no ne ho dwo ye so soli 4 o'clock no wa yade o mo be sori no wa ye bibia che say ye bompa ese be ye say ya na se akora no so oni abusua papa na adopt no papa ne dia o Kenya lorry share video but o chena ye be yi na ya kai mu na ya kai be ya kire mu be say akoda no na brabo no ekeka ko tie nyina mfa mpaibo enta na chi se bibia ebe ye kama eti IBJ ne ayi Kevin me pam cho chena mo mpe lorry share videos ni bi maye na ma enkrofo hunu feedback no baby akosinti Grace ye ja akwan ti me twen say better nka why yanko amane so 0555931931 0548931931 hey asemu yo Zero 0554931931 we are say we go ye mayo etumufo mu ntie awade na ompe na brabo awo nkoa ho ne nese atade na migration fe ujina so hello pacho yentie o hello good afternoon pacho yentie pacho osu it does Medas. I'm so Medas. Hello. Afternoon, me from Pacho into you. Yo, self into you.
Kevin, fane de na we are afre na abusa na de kura wo hwe. Wafa. Yo. Hello. Pacho yentie wo. Afternoon. Yes, yeah, that's it. Hello. 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 Pacho. Hello, Pacho entie wo. Yo, yetie wo. Yete unkakasa. Eja yete unkakasa mentie wo ho. Na wo ye hwe na ye hu no wo so hwe na wo hu no wa fi aton de ne niam nyina adwane ese oba wo ne na wo nkola anum edase. Hello. 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 Pacho yentie why? Yeah, that. Yes, yeah, that's it. Hello. Abema. Ai, ani yamu de ses na simeji ne ma. Yes, yeah, that's it. Hello. Aha. Yeah, that's it. Eja ete unkakasa. Online nye emfa wani. Hello. Afternoon. Kevin de nebeko. Kevin why? Fani ko si di kurom kam na de o keka kurom. Betia no akodru kasoa. Hello. Pacho yentie o. Yo. Yo, yeah, that's it. Hello. Hello. Pacho yentie o. Pacho hi. Oheneni Adazoa papa bi. So mommy prevent me.
Yo, Oba Painti, yeah, that's it. Yes, I will go for me to make that. You know, Papa will say it, ma. I'll say it, ma. Catch over, said. I find out will be a man on. All what to the channel, all to know yet, no function. About also mine, I'm going to out. Mammy, I was thinking, I need to. There's no one wakan on tomb. No one wakan tomb. Cross your VJ. Hello? 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 Pacho enti o. Abusuan for techima apo no baso. Apo. Yepo. Marching, yepo den. Tibia de wani je ho so ba be techima apo hen ye bia kwan ne yepo na to ho ama. Wo modern abra techima na be hwa apo wani beje papa da ho ase. Na eno so ede eno no adwumayefo amwo Next Care Medical Center eye Santasi Kejasi Fitem Jericho second junction awie mobiem ho awurade nhyiram yeko 1 hello pacho yentiu yo ya je oso ayo yes that's enua no now that's emfa last call hello afternoon pagentiu Yetiu mpacho kasa yo yentiu we about one is 1.2 years, 1930. About 23 years, which we have a model of 5. But you go back and say, first one, what I should know, who are you? To town tadim, so I best rem as a quaco. Not the Diaba, not the year to hope I have better. No more, dear, let me hear. Many of them I don't know how you Jimmy Bepam. Only no one can. Yo, Medase. That's a pass. Someone I can because I am manning in a buff. The Jina Kola 23, the offer, Ofi Wahemu go Kakra Tetre, Eunum. Nipana and any one, so you say you are responsible, be our wow. One and a quaco conscious, so I just can't abra on Yonko Bar. Ah, how one slow. What's a home? What can we shed them? What's a home? What you child roast, much to trouble, co, much to Chani, a man in name. So I found a can of all bounce in Tadium unit. Ah, ready. For last one. Hello. Hello. Pacho yentiu. No, good afternoon. Afternoon. Me flower and nobody. Me flower chill. Me show me flower fat that was in Uncle Ponshio. And more of my way and coso. 18 and mouth. And that's why you're Me that's the pie riding shit out pa. Na yenkoye Kevin fan ko sika mu na de yakeka kura ho koma nkese mo so okofron kraka no ye betia na waduru ayi menya kolu krobofo afem abusuafo o kire nyame bo a wontie yetete ma wa ha ho asem egu paso no ebebo a pa ye sore so Sompa Nkomo de ebola okofron kraka no ye betia na waduru ayi menya kolu krobofo afem
abusuafo ochire nyame bo a wontie yetete ma wa ha ho. Hello, ndini Dr. Gofa. Echiefu. Gofa yemegro a edi yakase koko. Eni great friend Zanto Zairegis. Edi afa fidie edi ayemegro so ko friend Gofa megro no. Ayemegro so nko a obi obanu bia wa dasipo di fa brie ho. Adanse ni bibiri. Obi se na ni subire no. Onu Gofa megro no na ni subire ne ko. Obi se na nu nansa nan bosome mienu wa ba na ko hospital enam awia eni jaso aduma wo yenti onu Gofa megro no enne sa kwantuo ni nyina atwam obi se ho a na ne nsa ne nan aye titiriti onu Gofa megro no eko obi so na tika krebi na poso nyina aye ne ya na kuma ebo peri onu Gofa megro no ejai obi se honam yaw honam nyina aye ne ya ni sisi na poso nyina aye ne ya onu Gofa megro no enne honam yaw ni nyina eko bisi dua na dua obi e de hwe kromon onu de ontimi nda obi koto ha no omira beto ha onu Gofa megro no ani kase me wom ni se na ade achi a gisi be polyprom yane no asa na osore obi se biane siwa o de se be wom sa ontimi ni di onu Gofa megro no nyame adom enne odi saji ntumu obi se mpompo na ebobo no na epai na ebo no na epai onu Gofa megro no mpompo ni nyina ahweti obi de oso odware wi a gisi okopa afi no de bi ne ho onu Gofa megro no ena ho hin ni nyina eko nenne de abetom na de abetwam a ma Gofa ensoto a oba bia bag we bie mu na Gofa shem eye menstrual disorders baby ho amfie bi no mu ni nsa onu Gofa megro no ene moja naba de afi no mu ni nsa no ni ho ni moja ni de ba woti ya menstrual pains onu Gofa megro no ya no eko de ba eyi clot na ani tuntum no onu Gofa megro no na ani ati kama obi de ba tot ene ba ochiramba obi ye ne de na otwe obi ye ne de na otwe mienu onu Gofa megro no ene moja no abakama infections onu Gofa megro no infections ni na adwan de wire family planning na wi a wo hwe ne moja ni mu a ema no onu Gofa megro no ababedru ene gise baba ti onu Gofa megro no ene ya wodi ma da ho ama ne ba de na so ba bi eto adwo bia obenya Gofa megro ni bi ato say ye pharmacy herbal shop drugstores they yakasa so wakasa na ma eto adwo no ye nua no mema no so yi mu bema obema no enye dompe ne shem eye ntiri ene moja ifom num Gofa megro no ne moja mfa wontiri mu yi se de be ya ofre obema na obeje wo so ba bi eto adwo bia obenya adwo ni bi ato the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 le de hu anwaso bia ba ye friend no Gofa ointment ube bia ye oye bia ti nsa waposo osisi na etwon no to ase a etwetwon nkotodwe hu number bia ye oye bia wonu Gofa megro ni bia na the Gofa ointment no asra so fa Gofa ointment bitwi ube bia ye oye bia Gofa ointment and Gofa megro makes you grow fine nyameka obia ho yabese aba nya betoa edusua no so. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Eba sa na ekire se, yariye ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yariye no na enam se. Ahwoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enua na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuani nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton ebibiduro. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada nofo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratu yi atum. Ante saba, ewo mo body ni ma nke kwana mo ba. O ko se
ɛna me di asɛm kanele pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit wan wo so kɔtɔ wo de abrewa esma ma abrante me shuve unanti kakra na wabre num Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules nenya hoden abrebia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia nye ho ede ben wo hu ama wani agise senior na me wife complain one person Kingdom Ginseng Power Capsules nti se sia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pu ahaw no edro ba kupa wo hia ne Tremendous Capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enuro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nuro bia Kingdom Herbal no challenger. Are you clapping? Are you giving God the glory?